Halo perlu naik beli piwe berok saya sempat kini ka vlog channel ko jonga. De ndak sengi ngi nga le ye kini ka vlog ka compare yang saya sen. Kata kalau nga order tiar na po Flipkart. De nga order ko ni kitiar ka ba pi berok pi dan kam ya kini kitiar mo ko ba nga order. De kini gede dia ko ba order mo na Flipkart te nomor bangale ka open box delivery dan ada plate meneh hakmat jangko gunung one eye mo delivery plate mo hakmat te okey tak pergi ki mo gila plate meneh dari ini wah mo ni gede dia then kena kita sendok kecilkan ngiyok hai kena kita sendok wah ini kena kita sendok tak gini apa dan ayu hangi apa wah wow kini tiar mo ngiyok kawai ka kawai pipe yuk kita tiar wah ban pendai yo pipe the battery artli battery kawai kini ke ban tap ya ka sabon wah the yo kawai ke gun ni gun wah the tongin persiang ban pendai ya ka wah bat charger wah ni charger dia tongin ya persiang ban pendai kalong kumno ah ngan HP ya kumno ban pendai no dan kenika jembatai ini wah ini kenika jembatai tegan no jembatai macam ni perlok untuk ada ban pendai mo ya kene oke ngan persiang pak longkum no ta perlok mo une tap ne po berti mo ngin ya persiang mo longkum no ya ngam ya mo la ta berti deh dan ta persiang yeah. Oh, tuh. Kalau mau. Yang perlu mau. Ini bebas spray tang way, te ab ngam penis ada way pat mo. Tang ini pat the way pat. Okay, just okay, let's try. Okay, let's try. Oh, yeah, it's good. Oh. Tepat. Okey. Okey, tak perlu mah sila ini.
Yeah, you just show. Okay. Di perlok PE kani ka gun. Ya. Kani ka gun mo. Kani ka cordless water spray gun. Di ngashu ordare kani mo. Dap sara jong amdan mano ba sponsor. Di ngashu persyang mo. Kalong kumno. Tapi yang mentahi kat ubang spray menta kalong tenat long kabiang. Te mentangin spray ini gi tayar mo persyang to. Kaum tangin ini dia. Oh wow. Sorry. Ta kaum kala ni shabat rai. Okay, ka klan te abiang hi mo ka spray jong ka te tangkam ni perlok lada pikwa ban thiet mo kadai sau pra bolt mo kadan sau pra wall edge ngam tep kai jumut jong kane hour maybe lithium ion kamun battery wa shu pandai mo ila ban shu charge te okay perlok tangin ya persyang ban pet sa stay rumah eta klanya jangan seperti itu klan klan perlok mo come that side you will see. Saja, ada untuk gadang ni. Okay, perlok. Dia tangkap tu hi, dia lada pikwa aban order mah. Hila aban order, na order kene na Flipkart. Dia dah pipet kador mah. Hila aban kador kalau aban ya pair, na kawai kapor, siya kawai kapor. Te kabiang na bantaban site kali mah, banle servicing haye. Te tangkap ni hi. Tela ada dan apa yang jumpa dong poin temai ni ka channel ka jonga. So subscribe, share, dan like. Jadi ini akan duk yang hagawai pat video. Okay, bye bye. Love you guys from Sarmo Vlog.